Yebo, ingane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yabomdabu basePakistan. Njengoba ke bebethelana ke uthuleni ke kongaphansi ke kongaphezulu ke kukhala ke isimbambamba khona phana ke eThekwini ke eku-West Street pha e320 bafowethu impela phama sikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje manje uqala ngene channel yakho wenze kulungile uciphize subscribe nawe notification bell khona uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrenda hayi ke wingane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yabomdabu basePakistan njengoba ke impela ke sebetholana ke ezithulweni ke kunzima kabi ke wingane zawethu phana ke eThekwini ke ku-West Street pha e320 maduze ke enomnyango ke waseSportsini bafowethu impela ke mangaba sizwa ke bona ke labomdabu into nje ke baqhathayo ke iCastimende njengoba ke kufike impela iCastimende ke koqala pha komdabu wasePakistan elifuna phela ukuzolungisa ke ifoni lakhala ke lathi cha yabona ke mina mangilungisa le foni ewu500 nje engudingayo ayibafuthi impela ke intombi ke yala eMzansi bese athi cha ngeke engazuthi ke wena ubiza kakhulu awuthi ke ngidlulele phambili wangena kamakhelwane umakhelwane wavuthi nje impela ke mina ngiyakulungisela ngo250 awu yase ngijabula ke intokazi ke yala eMzansi yathi cha impela ke awungiseva kakhulu ke la hayi awungilungisele my friend kanti ke lo munye umdabu wasePakistan uqale kuyena uyayibuka lento and uyabona ukuthi hayi lo uyayilungisa le foni hayi wayikopola wena wayikopola yalungiswa wabese wayibona ke intombazana ikhipha u250 wavuka ukuthela ke wagana unwabo waqonda ngqo kulo okhokhise u250 hawu waqala ke ingxabano kwase ke impela ke belwa kanjalo bangena ke lana abanye ke my friend but hey asikwazi ukuthi ke impela ungashaya umngani wethu nabanye bathi cha nathi kuyasivumi ngomngani wethu bafuthi impela ke bebesedosa ko cricket impela beshana ke ngabo bebhadlana bengombana bafuthi impela ke injalo ke indaba phana ke enkundleni zokuxhumana engayo ke video trend kakhulu phana ke yabomdabu basePakistan belwa beshayana ngezinduku kodwa thina ke simbuso sithi MTV bafowethu sithi njake sihle ngobona idibane ke ne video elandelayo.